Zikayoni siya kuyombane siya chale kinene cha Kamba Festival kila kedwa matuku mnanana mwini uwe kumiki wanzani kinene cha Machakos Golf Club kisese cha Mutongo TV na Mutongo FM mwana Mutongo wa Kamba Festival ni mato isero show kondo kwikibadukanyo ukambani muthanyani wa umundi timu ya tambuka musine munene wa masaku katoloni kasebe masi mwala kithimani na matu kumanithia mwene nthi yulu wa chatheki. Aya ndabi ndungwili cia Mutongo TV. Beka se na bei kithio cha Kamba sinenge bado wina biashara wako wa kinyozi kana wa muimbi ni wima mbemba ndakithika na mboso na ndembo na ndo kwenda pia kutabia ndo undu matona kuka ukwata leo uimete mundani withi wake tha kuya leo thoke waile kukuna namba ya simu yitu ya kisebeni wise video ndio unengane kutumani wako mitambe ngana mutoka ndo makaba nikabuthini wa simu yako make sure ni wa follow page ya Mutongo FM na page ya Mutongo TV ngane kwesini kana withi kana kwesini wakwata mausio the name kutanga sile sala wako tukunisi mugwesana nambani ya noti monza kenda ile monza kenda itano na kana monza kenda ile itano 0792792553 ndio wekala mwanane kana tumotomani mukumbe mana kabisa batende bi kwa ili tatu kenda imu itano na ukida wiko ata response ila ya elite na maundu baili ya mesa wasawa nini kana kamemeka Mutongo TV na Mutongo FM na wiki kisewe banga la shaka ba mitambo ni ya 103.3 ila ili yana na itatu ndoma itatu kana ukida kisa live kusema mdeni wa www.mutongofm.co.ke na maundu on the baili ya mesa wasawa sikita chate keke kende wa keke nene na kithi wa ba musikwito oba Machakos Golf Club matuko 18 mwai so ni chuma kikingi chuma chukingi wa thatatu mbaizo tanya Mukamba jinda yomba nete bau na tiolini kana wa ile kuthikanika simu yaku ukabini ya *826*155# nikana wose tiketa